Kaunti ya Meru na makiria muno gicigo kia Igembe. Kama ng'ombe hata sasa hivi ukienda na kiuikaine muno na urimi wa Miraa, iria niyo munyiginyigi wa gicigo giki. Indi riu urimi uyu ni uhotomete na njira nene kuumana na guthingitha gwa thoko cia nanja ta bururi wa Ngeretha uria waguraga Miraa na njira nene, no mwaka-ini wa 2014 ugikirira mukana mumera uyu na kuworota ta dawa ya kulevya. Hathara nene kuuma Igembe ikionekana miaka 2 mihituku thutha wa ruhonge rwa ukui wa ndege rwa bururi wa Somalia kuruta mukana ati mumera uyu ni urevagia mundu, kuria arimi a Igembe mathire hathara ya makiria ma ciringi milioni 5 mweri-ini wa mbere. Kironda kia urimi wa Miraa gikaneneha makiria thutha wa gucenjia wa riera gutethethia mumera uyu uria wambiriirie kumagara kuona nduhotaga gwitiria riua rinene o hamwe na mimera ingi ta mbembe na mboco iria cihutitio na njira nene. Hata mvua ikinyesha kidogo unaweza kuvuna kuliko ile ulikuwa unavuna ya mahindi. Haitaji mvua mingi. Uhoro wana kinya hau arimi guku Igembe makagarurukira urimi wa muhia uikaine ta nguco, muhia uretiria riua rinene na ukamahe uvoco wa o muthenya, manyitanĩire na ngwatanĩro ya Pan African Climate Justice Alliance PACJA. Hii mtama ni sakula, inatengenezwa uji, inatengenezwa kama sakula, imekuliwa na watu, na hata ni sakula ya ng'ombe. Climate change ikaanzia, mvua was not reliable, kukawa na jua kali. Hiyo mimea walikuwa wanapanda wanaharvest chakula mingi ikakosekana. Sasa wakipanda wapati masao, they lost hope. Tukaraniria na arimi aria mambiriirie urimi uyu wa muhia wa nguco ta Sabina Riungu akigathiriria muhia uyu na kuga uri na kiguni kinene akiringithania na urimi wa mbembe na mboco. Guku nake Susan Karambu akiuga murimu wa COVID-19 no wahotomirie thoko ya Miraa handu thi ya ruma. Tunapoipanda yenye inavyokuwa mzuri, hata samba enyewe unapanda hii soamu, ukipanda mahindi iwezi kuwa kama vyenye hii soamu iko. Tu vingine vyote tulipanda sasa mnaona vimekauka, lakini nguzo inafanya vizuri. Karambu akiuga kuuma riria PACJA ya mareheire urimi uyu ni marahota kwirugamirira miturire yao, na murimi akahota kugetha makonia 15 nginya 18 ma kilo 90 hari eka ya mugunda na makendia ciringi 32 o hari kilo. Lois Gatweri ari mwarimu na wira wake ugithira na murimu wa COVID-19 no ni ahotete guthoma kuhitukira PACJA urimi wa muhia wa nguco na riu aratara umithio. People were getting some more income from the crops that we turned into planting, being sorghum. So I can say it generated more income to the youth. James Kanyine afitha wa ngirigaca ngwatanĩro-inĩ ya PACJA akiuria arimi gwitikira kuhanda irio cietiragia ucenjia wa riera na riua rinene na iria cirikuraga na ihenya na kumahe umithio. Mvua itakuja imechelewa, na hata ikikuja hiyo mvua haitakuwa enough. So rainfall reliability is actually an aspect that makes people grow crops, but when rainfall is not reliable, then we need to be a bit smart. No ahinyereirie urimi wa irio iria cire na thoko akiuga arimi a Igembe mari na uiguano na kambuni ya East African Breweries uria iri maguragira muhia uyu. All the sorghum that will be produced here will be aggregated and it will be sold on behalf of the farmers. Thirikari nene ogwata thirikari cia matura cikihinyiririo guthingatithia arimi uhoro wa ucenjia wa riera, irio iria mabatie kurima niguo bururi uhote gwitiria ng'aragu. Wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ngirunga cia Igembe kaunti-ini ya Meru. Ritwa riakwa ni Sera wa Boi wa Mwangi.